adobo nga manok guys. Ba guys, nanta. So what's up mga guys, nakalahon na ako nga lami man ikaon o bisan unsa ba kana lang gud makabusog og wala di ay ko paggraduhan ni adto ko dayon ko sa lungsod aron mangita ko sa gusto na akong kanon. Kini nga adlaw is kaulanon gadag-om ato gihapon lugsongan bisan og nagdag-om kauban di ay nako si Mrs. nga siya nagdala sa camera. Naabot na ta diri napita sa lungsod mao nang pinaog ta kay haron mo pili tag karne nga usa ka kilo ba. Dito bet lamas diyan. So namili na kog lamas diri nga usa ka sakong atsal, usa ka sakong bitsen, usa ka sakong asin, usa ka sakong sibuyas o di ara po tirang gamaya. Hapit na buko dirin dapita namili kong manok nga basila ningita kong pula sus puti magyatag sa tagiyaan ana siya nahurot na ang pula maong puti nga lang puti na kong katawa basta yung puti ang manok ka. Pagabot sa balay ako dayong gihimulbulan og tuda tanawa pastarang dalia. So magluto ta og adobo guys. Adobo nga manok. Miraman tagay. Ini guys gilatan na ako guys kay madali ra na maluto. So let's go. Tanawa puti na kong luuya pastang asuha nga dili kabalaka kay nag-inom pamig tuba pastang lamia di aragi ukay na jud siya pasta na jud ni lutua tanawa pasta nang lamia ang siga pastang kusuga. Iya pila na lang sad na ko og pansit kay naglikis man si Mrs. samtang galuto arang gatagay sa tuba nga dahan. Inom. Wala kita mag-og iskabitse nga bulan. Dili ka napit. Ano ita? O karon mauna ni ang among finishing product ayaw na lang mo katingala nga lang nitom na siya. Kay gidabdaban na nako kay perti nang gutuma kay alauna na imidya. Kami lang sang duha kay among mga estudyante kay nang eskwela pa. Magdit-dit sa amin ni Mrs. diri sa sala ubanan sa tuba nga layo sa sakit duol sa igit. Bahala og na ara magdit sa panimalay basta nagbinahalay. Ug naay bata na sila ag amo ara sang gipakaon haron mahurot among kanon. Perti na akong busuga akong si Mrs. akong kaistorya kay perti mang banha. So gihuman yung mga video guys. So daghang salamat og amping mo kanunay murag stress na gini. Let's go. Kaon na mo.